Kaixo kuadrilla! Ze muzeate? Bueno, gaur etorri hemen gazteako txiringitonta. Telepatia programa ikia, Iban? Telepatia challenge. Telepatia challenge. Txan. Uzen geha, presentau. Iban García eta Maite Azpiazu. Beti Iban García lele. Beak esan malimau. Bai, beti, porque hau da, creador. Yo soy... acompañante. Ingo deu gauzek, telepatia ingo deu. Venga, Bai. venga. Kolore bat? Horixe. Eo, teko! Beak esango. Bat, bita. Perdie! Pues ez gehan jarri de acuerdo. Telepatia xelebriek. Zulen horixe esan dezu, da nik horixe esan, Dik zantezu da zemer horixe. Bueno, baina esan dezu horixe. Arropa marka bat. Levis Strauss. Levis Strauss? Strauss? Zara ez da markia. Zara marka bada. Zara ez. Zara da marka bat. Levis Strauss. Levis? Zuzea Zara, Marka total. Zara? Hau da martzala, askoiko zapatei bat. Buenísimo, loli, martzalaneko loli. Amendik, Besarkada bat. Tommy Hilfiger. Marka zoixe Gu ez da markista. Nire no banitzen. AliExpress. Nire postureo. Gucci. Zatxe gustatzen, Armani. naski matei be. Herri edo hiri bat. Donosti! Hortan de acuerdo gode. Hortan bai. Ez que Donosti dokeu gure matxegarrixe. Bai, etorkizun baten gure bizileku uste dugu iztengo gana Donosti. Bai, niri bai, bintze zuri ez daki, niri bai guapísimo. Irratsaio bat. La. Criminal, ez ekulo camino de beginal. Que Ibon de Alain de Maite Carmen de Die, guai, maravillosos. Jateko plater bat. Lenteja! Bueno, nik esan Hombre, bai, porque esatexo nik hierro jambre dala. Brokoli xere gustatzen zako. Brokoli on. Sano gehiago, Guk ez dugu jaten kaka, eta guk jaten dugu sano. Neguen beti lentejako, importanti die, ez? Bai, burnixe eta hola, txoixo pizketekin gero, ez? Txoixo pizket zartu gero bokadilun. Eta azena xukin. Bai. Azenario. Da piper berdikin. Piper berdik importantes. Bai. Pelikula bat. Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Ni seso Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. I want to fly in to me. Everybody is singing. Guau. Ale. Oporleku bat. Ai, bai, bakiu. Salou! Salou absoluto. Eta hotel bat esan ingo dugu gaina. Hori. 3, 2, 1, California Palace. Beti, California Palace. Saloure jute bat zeate. Are ezan gure hotela, bainez ginen azarratzen. Bainez. Jatekue, bufeta. Bueno, maravilloso. 4 estrellas zan gaina. Friki poto linda, Iban. Montatze ginen, Cinturoi soltaute. 2 kilo gesokin, baina jun, California Palace. Jatetxe bat. Gugea de tabernas. Vale, taberna. Rojo y negro. Donosti. Rojo y negro da Donosti no. El lobo no mate be, lobo, baina lobo notea, tuberi useixe, o sea, el lobo, por favor, tuberixe garbi eta gero ez bota toxicidade hori favores. Lengu nixo bota. Lobo da grosen eta bota kainuen, bota kainuen lobon. Qué asco. Liburu bat. Esto lo tengo. Es que guk ez deuletzen. Bai, bakiz esan. Masixatze. Ez que masixatzen ez da liburu bat, aldizkari bat. Ja, baina. Ez que ez deuletzen. Nik MH diario asko kue. Hori revista Nik MH bada. revistim, liburuk ez deuletzen, ez dago pasintzi liburu letzeko. Abesti bat. Behin bati Loiolan, erromeria zan, aquelarretan. Yo te quiero, con limón y sal, yo te quiero, tal y como estás. Neri, José Luis Perales se va, ¿cómo es el...? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Explótame mi corazón. Barruko arropa bat. Barruko arropa bat? Kuleru. Claro, bajoitze berie. Kuleruk. Bajoitze berie. Calvin Klein. Eroskiko markie, eroski, merkenak. Txurixi con florecitas. Bai, Nikolaku. De algodón. Poliesterrez. Poliester, nire ya tengo este poliester que me está picando. Claro, poliester. Algodón. Eta calcetín ese, algodón. Bueno, guk hemen eskatze dugu, gurrena bueltauko gea. Bai. Gustau basatzut ere zuek eman like atsegin dut eta komentau eta arpidetu eta jarraitu eta nola esatea hori. Eta ginorik nik ez dut entenditzen, Iban. Nik esatik izo gozioz, like, like. Hor behien, arpidetu, eta jazta. Ez, nola esatea, ez? Corazón. Corazón de melón. Ala, urren guarte kuadrilla jo. De melón. Gaztea.